Ovo su nevjerojatno skupe stvari koje posjeduje Karim Benzema. Za neke stvari koje je kupio je čak završio na vijestima. Ostanite do kraja u ovom videu da vidite šta sve to posjeduje Karim Benzema i obavezno lajkajte video ako želite ovakav content i napišite mi koji igrač želite da bude sljedeći. Uglavnom, Benzema posjeduje neke nerealno dobre stvari. Ovo ne znam da li je istina, da li posjeduje morskog psa ili ne, ali gledao sam sve ovo ostalo i definitivno sam pronašao izvor gdje i slike i video gdje se vidi da je to njegovo. Recimo ovo, platio je 250.000 loptu koja je napravljena od dijamanata da bude kao ukras u njegovoj dnevnoj sobi ili u sobi gdje god da bude, uglavnom da bude ko ukras lopta sa dijamantima koja košta 250.000 dolara. Benzema posjeduje jedan od najskupljih privatnih aviona od svih nogometaša. Znači i Ronalda, i Mbappea, i svih ostalih koji zarađuju brdo keša. Pogledajte ovo, čak i moj pas vodi bolji život nego svi mi skup. Fora je u tome da košta 13 milijuna dolara. Custom made, unutra je napravljeno sve kako je on htio i čim izađe, pani su igračke. Znači Lambo, Porsche, Ferrari i tako dalje. A sad ćete vidjeti kakve sve aute posjeduje benzinac. Prvo je kupio ovog Mini Coopera i dao je 20.000 dolara za njega. Vidio je da to s tim baš ne može ženske, naš, privuć, makar je to isto brutalan auto. Mogu je uzeti Golfa recimo. I onda je otišao korak dalje i normalno kupuje se Lambo, kupuje se McLaren i ostala kolekcija auta. Doslovno ovako izgleda kao u GTA. Pogledajte, znači frajer ima aute, doslovno digne se gore s onom dizalicom i izabere auto koji želi. Vin Diesel in real life. Samo što Vin Diesel ne vozi Ferrarija, nego muscle car. Navodno mu je bio san da kupi Ferrarija i onda nakon što je kupio Ferrarija, kupio je McLarena za 250.000 dolara i to ne jednog, nego dva. Tako da ga je sve zajedno koštalo jako puno. Vidjeli ste i Bentleya za 400.000 dolara. Ovaj Porsche isto ne piše koliko košta, ali ono što ćete sad vidjeti je definitivno najskuplji auto kojeg ima i koji je brži od vojničkog aviona, odnosno od ovog, kako se zove, jet. Nemam pojma ni ja. Uglavnom, Bugatti. Nevjerojatno. Mislim da košta preko 1.500.000 dolara. Doslovno, Andrew Tate in real life. Sve ukupno kolekcija njegovih auta košta 15 milijuna dolara. Znači, ako ikad bude bankrotirao, moći će prodavati auto po auto i živi do kraja života. Također, Benzema posjeduje i svoj privatni helikopter. Zamislite vi ovo, privatni fucking helikopter. Ne znam, ima položeno za njega, koštao ga je 1 milion eura, odnosno dolara. Čovjek može otići letiti kad god želi. Ako ima vozačku, a kažu da ima. Ono što je se desilo dalje je da je Benzema u Dubaju postavio sliku u kojoj se slikao sa tigrom. I to ne sa jednim, nego sa 3 tigra. Da li ih je on kupio, piše da je. I navodno da je zabranjena životinja u Emiratima i piše da se može znači ne smijete ih imati kao kućne ljubimce i možete otići u zatvor. Ili plati 136.000 dolara, tako da ako je i bilo problema, Benzema je vjerovatno platio 136.000 dolara, ali ima ovog psa. Ja bi se mijenjao s ovim psom odmah sad. Dalje imamo kuću koja je najskuplja, kažu, u cijelom susjedstvu, a možda i u cijeloj državi. Ko će ga znati? Pogledajte ovo. Pogledajte koliko ovo dobro izgleda. Mislim, neko će sad reći kao ništa posebno, ali vjerujte mi, ova kuća brutalan. Ne znam je li ima ove trofeje unutra, to ne vjerujem. Ali pogledajte ovo tu. Koliko brutalno izgleda. Zamisli ono iz sobe, sjetiš se, želiš u bazen, odeš u bazen. 5 milijuna dolara vrijedi kuća zajedno sa ukućnicom, sa svime. Ali kad Benzema nije u kući, pogodite gdje je. Vozi jetski i to ne bi bilo ništa čudno. Jetski 10.000 dolara, 15.000 dolara, ništa specijalno za Benzema. Ali pazite gdje parkira taj jetski. Evo ga, ljudi moji. Ovo je garaža za jetskija Karima Benzeme. Znači, ovo čudo od jahte. Pogledajte vi koliko. Ovo je Titanic. Ovo je Titanic. Ima privatnu teretanu, džakuzi, ne znam koliko soba. 7 milijuna dolara vrijedi fucking ova jahta. Ni manje ni više nego nakit, odnosno sat koji je napravljen od komadića nekih meteora. Rolex Daytona se zove, 106.000 dolara košta i to mu je jedan od najjeftinijih satova koje ima.
Jel treba bilo šta drugo govoriti? Sad ćete vidjeti kakav sve nakit ima Karim Benzema. Ovo je jedan od ja bih rekao, ljepših satova koje sam ja vidio. Makar kažem, ne nosim ih, ali možda se ja predomislim ako zaradim tolike pare. Bio se obukao kao Tupac i pogledajte, kad je na dodjeli zlatne lopte, i pogledajte ovo. Ovaj sat je toliko dobar i toliko moćno izgleda, kažem da ja koji nisam neki zaluđenik u satove, ja bi ga definitivno uzeo, naravno da imam para i da me žuljaju $500,000. Molim lijepo. Ovo je staza Formule 1 u Abu Dhabiju. Benzema je dobio sat koji je napravljen od nekih mikrovlakana da ga ne možete slomit i bilo je nešto povezano s ovom stazom u Abu Dhabiju. $750,000. Onaj sat mi je ljepši, ali $750,000 za sat i sve zajedno vrijedi $2 milijuna. Samo satovi, ljudi moji, $2 milijuna. Možemo ugasiti video. Naravno, šta bi bilo da Benzema ne pokaže malo svoj šmekerski ormar? Čovjek ne posjeduje ormar, znači čovjek ima cijeli mall za sebe. Znači čitavi trgovi, shopping centar, sve njegovo. Louis Vuitton napravljen custom made samo za njega $5,000. Samo torba koja mijenja te neke boje, pogledajte koliko čovjek ima tenisica. Ja ne znam šta si on obuče, znači on zaboravi šta ima sve. Znači od svega pomalo, Nike, Louis Vuitton, svega ima, znači apsolutno svega. Ima i svoj website gdje prodaje stvari, kako sam shvatio, $1,300. What the fuck, patike za $1,300. Mi smo kupovali za 1.300 kuna, on za $1,300 i nisu, znači koja je razlika, brate mili? Traperici za 900 kuna. Šta, lete čovječe. Znači ima i naočale koje su, na rubove su stavljeni dijamanti i vredi $12,000, vjerojatno ste ga već vidjeli u tom. I ono što je bilo najvrijednije što je Benzema kupio, jednom je sjeo u svoj Lambo i naravno Need for Speed, razumijete kako to ide kad imate Lambo, i desila se prometna nesreća. Benzemin auto je bio totalno, nije bio totalka, ali guma je bila smrskana, zabio se u neki stup. I ono što je bilo najvrijednije od svega je da on uspio izaći iz ove nesreće, da mu nije apsolutno ništa. Ja mislim da je to najskuplje što je uspio izvući iz svega ovoga, a to je njegov vlastiti život. Tako da ako želite još ovakvih videa, razvalite like i obavezno se pretplatite na kanal.